عندنا ولي باب كما عن الشيخنا باب كراهية أكل متكئا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعن أبي جهيفة وهب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أكل متكئا، رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل بيت تنسوي هجريا باكلي أني كمناني أني بيناني أني سبا شهر الجمادى الآخر من هجرة سنكال ورونا بسوني وتاني ناني ناي ميلادي نصارو كجاتي بافلا أني مغاني فلا سنكال فلو بسوني وتاني ولون فلا ناي mbe bako je koroni goro fula masjidi salamu kono darasuba imamu Nawawi rahimahullah wa ka kitabu kono riyadu salihin. Bonda min kalana bonda temene o hadisa amaba babu la amri bil akli min janib al qashiyati wan nahyi an al akli min wastiha. درسوا وقت ينصروا عبد الله بن بشر كحديثكم. وأن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قشعة يقال لها القراء. كم من أندو تنبتشي دمبلو دمون منا وبافا مال القراء. أنكو قراء كرموني جيما يحملها 4 رجال ناني دبن منينتا. فلما أرهوا وسجدوا الدعاء وتي بتلك القشيات تمامي ولا هوغتي سيرا ويا ولا حصلي درسو تمنين كمانني ولا حصلي دكا وقت ينصر أودكا تمامي ولا حصلي وتي بتلك القشات إني أمنا إننا يعني وقد سوردا فيها وياسر يبورني سغوتيغ كاكالا سوردا يدي ني سغودلا كبورو تيغ كافراكا سوردا نيندي ويه سغو بمنان كنو يبورو تيغ كاكالا فالتفو عليها ubenana kallamini minaina unana kukoni minaina. falamma kassaru tumami jama chayara uchayara wakati ni jassa rasulullah sallallahu alaihi wasallam chide nyan nyongire akumbilauka. faqala arabiyu burusumugo doko ma hadhihi jalsatu ako chide nishigi chogo fana ya jumaye. qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laka nabi niman ko kisini nema baka inna allaha jalani abudan karima. ako ala yenneke jonde kimbonya wala mi jalani jabbaran anidan. ala man neke yere sago kelaye amanke kannagele amanke yere sago kela man neke kannagele. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى تشيدن كوكسين نيما باكا
kulu min hawlayha akoye dumuni keni mina kere fulayñe aye dumuni tani muna nkere fulayñe wada'u jirwataha yubariki fiha ako mina yi sanfela a camance ayo toye barika be do ala ni hadisa abu dawuda ye hadisa yimbo hadisa nya hadisa sahalay jirwata kore munye minan sanfela ni hadisa ye minyirana balili kera na be dumuni minan ka be dumuni keni minan kere felawde akana dumuni ta minan sanfe a camancela na ye dumuni ta minan camancela o be dumuni barika bode fide nyode fo sallallahu alaihi wasallam akwa be dumuni barika fosi ka boala me don ko bawo ya yira aw be dumuni min ka kadu ni dumuni ye noni ya camande kalite kelente dumuni noni ya camande be minan kelen kono e mako bala ka minta o be sanfere a dagarai ka ta sanfe bashitala ni dumuni ye noni ya camande ba kono e mako be minna kadu o te kerefela minan kerefela wala o be minan sanfere a dagarai ki ka bolo sama kata minan sanfe kota kodu wala kuma ka dumuni chogo be chogo mi ka koro nu be sogo ke minan chamance de la abake ka dumuni ke me sogo be minan chamance de la e ki bolo sama kata sogo ta minan chamance la kodu basitola o te do chiden ka balili kono chiden ka hadisa wure koso kana yatatabbu dubaa yaltaqituha min sahfahati kulluha wad-dubaa wal qarra chiden tunkara na lebe dumuni ke je tunkari chiden ni je ko ni be dumuni la je be dumuni fammi chiden ba nyine ka bolo sama no fe ka tade ka du o tunkari chiden aba bolo tugu je no fe na be minan yoro aba takadu donc ba yedde lata ninde la ka fo na be dumuni ke dumuni ni nye noni a chamanye e ba fe ka minta kadu ate dumuni perfela be chamance le la basita la ikata kadu ube sogo be dumuni chamance la basitika kota kodu umni ni hadisa nafawe hadisa nya ira nafana kire sallallahu alaihi wasallam na be dumuni ke aben nyongira kumbele udeka ube sigi chokore be obena fo aboke imma kan nyongiri ka akumbere da duguma kan nyongiri akumbere ka ube sigi chokore be chiden tumbo sigi choko fula de ke na be dumuni ke chiden ko alete dumuni ke muttakia ko obena nyefe ko alete nongoma ka dumuni ke chiden be dumuni ke sigi choko de la sigi choko ni pese ka sigi ka fere wala nyine yemunye parce que ni sigira ka fere be dumuni chamandu tidan fana tun ta fe ka dumuni chamandu wakati be ka konofa parce que konofa li fule wakati be ka dumuni ke ki konofa tew don ke ba ko ni sigi chogo min fule ni nye ka sigi kanye dumuni minan ka tinyali fula bala afolo obeke sababu ibe dumuni ka ki konofa bo min bena nyufe ka dumuni ke kin nongoma abeke sababu ni jengelendo dumuni ta kasira soro ka tile doktoro ya yira ako sarabutin ko doktoro do ya yira obe bana yire lashe mogoma wali ato chide sallallahu alaihi wasallam ako hada madimma minan sifa min ka jugu ka teme kunuka nimba fu be fu ninde ma ko tibbin nabawi ko chide nyire ka furakelili obena nyefe bondala nyefe obena nyefe tibbi nawawi chide nyere ka furahu dode furakeli chogo dode fuleni nye ni ba pe ka tokene yala kana toki konofa wakati be konofa tew a kofela tena ni heray koy abena ni banawde donc hada maden ka konoto hakere la chide ko hada maden mamminan sifa min ka juguni konoy akoni tenya ni ba fe ka dumunike akoy ki ka konoti la sabade tila do dumuni ka do o kono tila do iko to yoro do iko to jimi yoro iko fana to iko ke fulanai sabanai kan ni na kili yoro to nahna madembe dumuni ke chiden ko ke kono tila ni sabadira dumuni ka do yoro dola
miji ka do yoro do ka to ni na kiriya sallallahu alaihi wasallam bashi tala wakati dola mo be se ka dumuni ke ki kono fa an ko kana ke de wakati kono fa le no parce que wakati ni kono fa le no ni nyere be dumuni mer ni mina ni nyere be dumuni nyele ma Allah ba wakati be na be barala abena ni banade abena ni ka jode donc wiki janto ola wode ato chide nyafo ni mo ko ni ne ma dumuni ke kin kono fa ko bi mina de no sunu ko ikka kono to hakelate ni ko yimina e dumuni mi soro tuguna duke ni kono de kana to ka fatto dumuni ke ka doni du ni ko yimina fa na ni dumuni mi soro doni du ala ni wakati be kono fatto balili kera odeka ni wakati be shi kono fa de uyo de lake munye ko dondo la ni nono donana den ni na cire ne nono to da bi hurata ma abin hurata ya mi kasa ki cira ko cire ko isirim abin hurata mina akwa abadi cire ma cire ko isirim abin hurata minna tuna kabo akwa abadi cire ma cire ko isirim abin hurata kwa donyoro te tukuni nkono de fara donyoro de tala tukuni o don ka ko ni hadisa koso wakati be se ka domine ke ki kono fatto me kana ke de wakati be e kono falelo akofela benani banaye mogoma wode ya to ciden tumbe ni sigi chogo ke pura kana sigi ka fere na be dumune chamandu o ko fe gonda min tugulem bala babu karahiyatul akli muttaqi'a akonendo ikana nongoma mana akera ikini boloye kan ikini bolo nongo ki koni bolo da ka dai kini bolo ka ube ka dai numa bolo kan nongo maye ninde akera iya ke kini bolo de ka akera iya ke numa bolo de ka ko balili kera ola hadisana na abi juhayfata wahab ibn abdullah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alaka tidan ko kisini mema baka la aqul muttaqi'a ko ciden ko alete dumuni ke annango male ko doye mutakiya inte minye qattabi ako arada an yaquda ala wati wal wasa'idi ka fi'al man yurid al iksar min at ta'am kullu nini yede ko ciden ko alete sigi mutakiya kore munye ko ate sigi ewa sigilande ka ko ale na le be dumuni ka te sigilanka misalla ka kunkoro donna do bila ciden koro ube ka ewa dila do mi koro tale no ka bila ciden koro ka siga ka dumuni ke ko ciden ko le to de ke ko pasigo woyede ki sigi kanye ko ni yo ke be dumuni chamande du ne ni ye katabi tana ulu ye muttakiya in tawsiri sarahu chugore la minni ale tate kelenye ko araytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisa muaqiya yakulu wa ya hadisa wurele ulu hadisa in tawsir muttakiya sarahu munna nongo mali wore sahalendo ya kan nongo ma kadumuni ke ciden ko ale toke sallallahu alaihi wasallam قال الحطابي متكئ هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته قال وأراد أنه لا يقعد على وطاء والوساعد كالفيل من يريد الإكثار من الطعام بل يقعد مستوفزا لا مستوطعا ويأكل البلغة هذا الطعام الخطابي وأشار غيره إلى أن المتكئ هو مائل على جنبه والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا رواه مسلم. متكئا قتابية تفسير أسره
ki sigi flendo ka dumuni ke me ako mogo werew ye muttakiya sarahu ko huwa alma'ilu ala jambi ka jenge ikreka o dow ya sarahu de donc o sarahu de ka keneya ka jenge ikreka ka dumuni ke ni mogo be dumuni ke dumuni cogo o be tila ka taa tila yoroma fula sigi sogo ni b'a fɛ ka dumuni kɛ ka sigi cogo bɛ tila ka taa tila yoroma fula qismu minhu anhu wa laysa min hadi nabi sallallahu alaihi wasallam sigi cogo do be balili kere wala o te ciiden ka kanda sirai kisini nema baka wa huwa an ya'kul al-insan muttaki'a imma ala yadi al-yumna aw ala yadi al-yusra sigi cogo juman balila ni ciiden ka kanda sirake ki nongoma ka dumuni ke a kɛra ye nongomali ke kini bolo de kan ube ye nongomali ke numan bolo de kan i nongomali ka dumuni ke ni ye sigi cogo min ye ni ye dumuni cogo min ye ciiden ka kanda sirate nin ya a yan balindina وذلك لأن الانتكاء يدل على قركسة وكبرياء وهذا معنى نفسي ni sigi cogo min fune kan nongoma ka dumuni ke abe munyira yere korta ni yere bonya odi ya to cida yere ya fo hadisa la ko ala maleke yere sago kelai ala ma yere ke kan nagele kan nongoma ka dumuni ke abe yere korta de yira ani yere bonya o sigi cogo tebbe ولأنه جاء أكل متكئا يتضرر حيث يكون مجرى الطعام متمايلا ليس مستقيما فلا يكون على تبعيته هذا ما دني دونك إنهم مالي يجنجلين دو يبصر دوني بقولي كتسرى من في أجنجلين دو أتلالين تي بو على تبيا أتلالين تي أتلالين تي أتشغلا وبسك كسبب كتورا الله سهذا مدما فربما حصل في مجرى الطعام أضرارا من ذلك وبسك كسبب دمني ببولني يوم من يكتب تورا الله سما نيمنغو مارا دمني بتمني سرا من يجنين دبتو أتللنتي أتشغلا وبك دمني تاتو بسك كسبب أبي تورا الله سما ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جهيفة عبد الله بن وهب السوري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا من دكو سانت من حديثا منا عبد الله بن جهيفة كحديثا تشيدن قالتين نغما كدمونيك يعني ليس من حديث أن آكل متكئا لا يني من يتشيدن قالت عليك كندا سرالا akan nungoma ka dumuni ke sababu fula koso sababu anyufo sababu fulo sababu manawi yakunu bin nafsi huwa al-kibriya sababu munye mana ye obe nindeka yere bonya nungoma ka dumuni ke abe mun wele kana hada mademma ani abe min yirai ka kola yere bonya sababu fulana wa sababu hishi ويري سبب مني وبكنك يتعلق بالبدن وبدله فريقولو دلا وهو الضرر الذي ينتج عن الأكل على هذا الوجه ويري نمو من الدمونك نلا حلالا أبي تورا نلا شيما يكفر كولو يرلا أبيك سبب كاناني بناي نفامورا nunye chibisogo folo ninte chiden ka kanda sira ye mogo balini na kin nongo maka dumunike abe yere bonya hada maden ka yere bonya na yere korta da yera kele fulana amani hada maden yere farkoroma amani hada maden yere farkoro yere kene ya sirala membalmo ibe mogo dosro kan nongo matere ube nongo made do be logoma tige kadu da kono ka sogo tige kadu da kono kulu ye mabaw ni segu ye umo be ni be dumuni ke fu be nongoma de do be sogo tige kadu adda kono abadu ube do be dumuni e wa logoma tige kadu adda kono nongoma de abe dumuni ke
bo nunun de fule ko ma baw nunun de fule jamana kono a caman ko waliju ko segu ka soro nunu ka kuma wulaje anu ka kewala sini ciren ka tasirau ta yugonda mo be sika ke ma ban waliju togodi e ka kewale ne ka kuma ga ciren soso bal brusemin ko ako ba fu mo chama mako waliju ako niya ka ko laje ala jugu yere de do ako mo chama ba fu waliju de ne niya ka fota una ka ketal laje cogo si a tɛ se ka kɛ ala ka waliju a bɛ kɛ ala ka jugu de mɔgɔ min e bɛ sigi e bɛ ɲɔngɔma dumuni bɛ tigɛ ka don e da kɔnɔ hali e daji bɛ ta mɔgɔw bɛ sujuru bi e sigilen ɲɛ mɔgɔw bɛ kulunkulu ka don e kɔrɔ mɔgɔw bɛ ɲɔngiri e bɛ se ka kɛ ala ka waliju cogo di nin ka lahala min filɛ nin ye ala ka jugu de ni ala yɛrɛ ka hakɛw de bɔsa la ka fara ala ka a ka hakɛw la o tɛ se ka kɛ ala ka waliju ye o ye ala ka jugu de mɔgɔ ka nin faamu dɛ mɔgɔ caman bɛ fɔ dugukolo kan ko segu ni maba n'i y'a ka fɔtaw n'a ka kɛtaw lajɛ i b'a sɔrɔ ala jugu yɛrɛ don ala ka waliju tɛ ala kan kisi kan tanga ewa ni sigi cogo min filɛ nin ye k'i nɔngɔma i bɛ dumuni kɛ ou bien i nɔngɔmalen dumuni bɛ tigɛ ka don i da n'i y'a ye mɔgɔ bɔra a dɔn ko a ye ciden ka kanda sira dɔ bila o yɔrɔ la o kɔfɛ ko wani anas radiyallahu anhu hadisa min anas mala ka jɛ ka bɔ a ma qala ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan munqadiyan ya'kulu tamra rawahu muslim ko ale ye ciden ye a sigilen do munqadiya ye mun ye ni hadamaden sigira k'i sen fila jɔ i sigilen sen fila jɔlen do o b'a fɔ nin de ma munqadiya yala ni mɔgɔ min sigira nin sigi cogo la i sigira ka fɛrɛ wa i ma fɛrɛ sigi la i tɛ se ka dumuni caman dun parce que nin sigi cogo mɔgɔ tɛ se ka mɛn a la ayiwa a degulen do fana donc an ko sigi cogo fila min kelen balilen do kelen ye sunna ye nin sigi cogo ka sigi ayiwa i sigilan kan k'i sen fila sigi jɔ ciden ye o sigi cogo kɛ ka tamaro dun sallallahu alaihi wasallam bon ni sigi cogo min filɛ nin ye mɔgɔ tɛ sigi ka fɛrɛ bon n'i ma sigi ka fɛrɛ fana i tɛ dumuni caman dun o bɛ kɛ sababu ye i tɛ dumuni caman dun laɲini nin bonda la ni hadisa fila min filɛ nin ye hadisa dun ye sigi cogo dɔ fɔ ciden ka kanda sirata ye balili kama ka nɔngɔma ka dumuni kɛ hadisa filanan ye sigi cogo dɔ fɔ o ye ciden ka taa sira ciden tun b'o sigi cogo kɛ ka dumuni kɛ min ye ka sigi k'i sen fila jɔ dumuni b'i kɔrɔ i bɛ dumuni kɛ ciden y'o sigi cogo kɛ parce que ni mɔgɔ min sigira nin sigi cogo la i ma sigi ka ɲa a bɛ kɛ sababu ye i tɛ dumuni caman dun parce que dumuni caman dun ka kɔnɔ fa a bɛ na ni bana de ye hadamaden ma باب الاستحباب الأكل بثلاثة أصابع واستحباب لائق الأصابع وكراهة مسحها قبل لائقها واستحباب لائق القصعة وأخذ اللقمة التي سقط منه وأكلها وجواز مسحها بعد اللائقة بساعد والقدور وغيرها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلأقها أو يلأقها متفق عليه. باب استحباب الأكل بثلاث أصابع ni ye bonda min ya kanunen do ni be dumuni kɛ ka dumuni kɛ ni bolonkoni saba o bɛna periperi latigɛ ni bolonkoni saba ali ibhami wasababu walwusta a kanunen do ni be dumuni kɛ ka dumuni kɛ ni bolonkoni saba ye wastihbabu laqil asabi wa karahati masuha qabla laqiha
ani nimbonda bina kuma akanu nendo iki ka bolon konun ne ni ye dumuni ke banna dumuni banna ibe bolon konun ne folo san nemu ibe bolon konun nemu sani iku josi sani iku dosi sarabeti la saw iyere farkolo da saw sani iku u josi ibu nemu ibolon konun واستهباب الذي قسئ لغين قسئ أني كم منام فنا كو ونموا كساني دمين منام فنا أكساني وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها أني أدمني تون من لغما من بنا إكا تكادو إكا ناتوي بنا بريفرلاتي وجواز مسحها بعد اللقي بالسائد والقدم وغيرها أني أدغرا إيكا بولون كوني كدمني كوفي إيكو جوشي إبولو كونا أبي كو جيسو سينفرالا أبي فريق نونا نيغنا يفريقرو تولا إيكو جوشي ألا نمبوندا بنا كما نمفندا مدو دكا فولو ka dumuni ke ka akanunen do wajibu ni fardaw tere akanunen do ka dumuni ke ni bolon ko ni sabaye fulana akanunen do iki ka bolon ko ni nemu sabana ka minan ako ka senia ka sani ka minan sani annani na ni logoma do binna iki ka logoma intakadu abena preprenda tige hadisala aduruna ika bolon koni nemuni kofe ika joshi abe daga ika joshi ewa ibolo kara wala ube senfara wani ibn abbas radiyallahu anhuma karisan abdullah ibn abbas malaka je kabu fula bima qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'ama ko alaka cidin ko kisini nema baka na dola kelenye dumuni du fala yamsahi asabi'ahu hatta yalqaha حتى يلقاها أو يلقاها منتفق عليه كتيرين كنا دولة كلني دومينيك إيكاني إبولون كوني جوشي أبدا فويكون نيمو ولي مغدوكم نيمو يه منتفق عليه donc ni kono masabati ciden bolo ko ciden ba fo cogo de ko mogo wore ka mogo ka bolon koni nemu ye do yani lafujun nan kariya kwa masabati ciden bolo ne ma ciden la nyini famo kuma ni be mun tafawale hadisa buwari muslimi de benala ciden kan la nyini ciden ko kafu mogo be se ka mogo ka bolon koni nemu aye cogo de bu muslimi ko fe man no no ye aku furuke ni furumuso kadi akadi nyugonye abi bonya bi karama ikadaye ika dumuni ko fi akayi bolon ko ni nemu foy man wono furumuso ka afuruche bolon ko ni nemu aye ni che kadaye foy man wono furuche fana ni aka muso kadaye kadi aka muso ka bolon ko ni nemu aye foy man wono ani fana demiseni bangi baga aka adem bolon ko ni mina ku nemu ka dumuni bola fen kan ngono ya fo man ngono ciiden ka kuma binnente de kuma binnente ni ciiden ko be mo ka nemu ye la nyine nunu na ngona de e ube bangi baga batola iba kadiye ibi ba bato eki iba bolon ko ni nemu aye fen kan ngono ye mo ki fa bolon ko ni nemu fen kan ngono ya ciden kambe nunu na nyono dem la nyinu ye ninde ni ciden ko bolon ko ni nunu yi kanu do shabara fo yere ku nemu ulo ku nemu ye ni hadisa bukhari muslim ben hadisa ina وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ب3 أصابع فإذا فرغ لائقها رواه مسلم. وأن كعب بن مالك رضي الله عنه كارثة من كعب بن مالك ملك جيكابواما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ب3 أصابع ko ale ye ciden ye a bɛ dumuni kɛ ni bolonkolon 3 ye
فإذا فرغ لئقها ناتللا أبو النيمو ni hadisa muslim hadisa imbo hadisa yi ayin na famu nun yiranna afolo akaka hada maden ka dumuni ke ni bolon ko ni sabare anya fo chogo me al wusta was sababatu wal ibham ni saba ibe dumuni ke ni nunye o ni be ni yira parce que ni bo min ben ninke abika yere majiga yere majigi abo yira ko yere korta bagatiye min dumuni chogo min fule ninye min be barake ka dumuni ke ni bolon ko ni sabaye akanu nendo yoro do la ni dumuni min be se ka duni bolon ko ni sabaye dumuni min be se ka duni bolon ko ni sabaye la nyini yode misare la tamaro ube sogo tige lende do be se ka tani bolon ko ni sabaye ka dun la nyini bode ka me dumuni munu nyire komi malon ube ani anka ewa tonu anka basuna nyugona ni bolon ko ni sabate se ka minta bolon ko ni hakke min be se ko tay bode ke bolon ko ni hakke min be se ko ta ibode ke kota ni la nyini yede dumuni min na be se ka duni bolon ko ni sabay ika dumuni ke ka bolon ko ni sabay masaila fulanna akaka hada madin ni tilala dumuni la iki bolon ko ni nemo ube mogo do ku nemu ye anyi atogo fo an ko don ko do ko ni tese ka sabati ka te kilin ka kuma ye ko mogo ke ka bolon ko ni nemu ye nyanya sabati togo fo furu kenya ka furu muso ni nyogo ncha bese ka ke muso kata aduma abese ka ke bange baga denya ka bange baga ucha bese ka ke dumuni ibese ka annemu من فائدة صلى الله عليه وسلم أمر بالأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم بركة رواه مسلم. وأن جابر رضي الله عنه قال سمع جابر ملك جيكواما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتشيري كسني نيما باكا أمر باللغء الأصابع كتشيري نيا مريان كبولون كونيو anku nemu wa sahafati ani kamina fana ako kaseni wa ubeka kasani abajanto rula kamina sani wa qala kidin ko innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum albarakatu ako pasik aw taro kadumuni baraka be yormi ataro kadumuni baraka be yormi ni hadisai munira bolon kono kan nemu minan kasani parce que itaro yala e ka dumuni barika dumuni toni nin tora i bolon ko nina yala e ka dumuni barika bode da ni ya nemu ni bi ka dumuni barika soroa ube mina to nin tora mina na kasani mina isani ni yala e ka dumuni barika be mina to ni be mina la usani ni de ko e toro mo be se ka dumuni mina betu me iba soro ala e barika min jigi ka dumuni na barika en fule ka to bolon ko ni utadela ni ya nemu bulon ko ni nemu ibi ka dumuni baraka soro parce que etaro ka dumuni baraka be yoromi ya la be bulon ko ni nemu ni intade la ubi ya dumina de ko etaro ni ne isani ni fana ika sani parce que etaro ka dumuni baraka be yoromi ya la be mina isani ni de da etado wala ika bulon ko ni nemu ika mina isani puru ika dumuni baraka ka soro parce que be yoromi etado ebi bulu simira mo la ka sarahu kono ko dogotoro ya ira fana ko bulun ko ni nunu fulede ni dumuni ke ni uluye ko gasini dobe bulun ko ni nunu koro gasini dobe be ko ni o nemu o gasi tare kono o be ke sababu ye dumuni kera dumuni sugu ye abe dumuni yele mari teleya ya do chide me kuma fo kuma lankolonte adu be an be se ka hikma ye adu be an te se ka hikma ye ako dogotoro do yen nin fo ka fo bolon ko ni nunu chamanche la gashi ni do de be ni e dumuni ke ni ya nemu nu o gashi tara ikono abeke sababu ka dumuni yele moni de teleya ka yele moni teleya na ti toro وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم
فليأخذها فليمت ما كان بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه بركة. رواه مسلم. وعنه كارسمنا كبو على من جابرما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولك تشيلي كسني نيما بكا كو إذا وقت اللقمة أحدكم كوني أو دولا كلم باكي كدومنيك إكان لغما بنا فليأخذها أقول كان اللغما انتويد أتا فليموت ما كان بها من أجا وليأكلها نغم من اللغما إنا نغم بوالا إكاد لغما إنا بنا يرمي أتا نغم دو دلولا bin do dula kalaw do dula la iko ulu konko ko bala ulu boala ka senya ulu boala ato ikato ni don ko ko ni fana ta wajibi yede fin kanu nendo mo do be ibaso ulu be nyugo ko jugo loguma do binna e yere baado ni tora kan yere forse kan nindu amanyima silame sarati wajiba ikato fin kanu nende do ni ebe dumuni ke yoro minna yoro senegalende do a ikallogoma binna ata ikado ni nogo minin kwera la nogo nunu boala ikatodo mais ni nogo min nyado fana ni logoma binnin kona fuleka bi yoro minne kombo nundo abeta ewa kodo lasema uwe abeke sababu yere minka be dumuni min nyado yere mba fone sariama wajibika mais ni nogo kone beseka boala ibe se ka du ite nyugo ala nogo boala e ka do ube abina yoromi etumbe dumuni ke fendo de ka abina nogo yere sitala ibe se ka ta ka du ata ikado munna tiden ko ikata ikado alla nyine munye kundu mambala wala yadaha li shaytan kana to shaytane parce hada maden ni ebe na dumuni damina ni ko bismillah shaytane te dumuni ke kafarika ata be ke munye sa ni kan logoma min binay mota lebodu ni kana ke sababu ni shaytan be dumuni ke awa ni ka dumuni do be se ka ni kana ke sababu ka dumuni do ka shaytan balo kana ke sababu ni ka dumuni do be shaytan balo o de ko so ciden ko ni dumuni be damene ko bismillah shaytan te dumuni ke kafarika ni kan logoma min binna amata bota ko dum wala puru kani kan logoma into kani ka dumuni to shaytan na be balo ka dumuni la ni nyere binna de atay kan nugo bola ika du kana toy wala yamsahu yadahu bin mindili kana ika bolo josini musore hatta yalqa hatta yalqa asabi'ahu fo iki ka bolon ko nemu ikana bolon ko nemu fana josini musore fo ku nemu de folo فإنه لا يدري في أي طعامه البركة بس يكدمني بركة بيرمي تودو أبي بولن كل نيمون لا أبي يرمي تودو ولا نيتلا لا دمني لا كني يبولن كل جوشني مسواري فلو فيكو نيمون ني حديث فنا مسلم يا أبو وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليميت ما كان بها من الأذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه بركة. رواه مسلم. وأنه كرسا من الجابر ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولك تشيدنكو إن الشيطان يهدر أحدكم عند كل شيء ميسانه ko shetani be hadariya ka dola kele na nibi ka koko ke shetani be hadariya hatta yahdurahu inda ta'amihi har nibe dumuni ke shetani be hadari
hada maden ni be siworo mi ka siso shetane be tay ko be sino fe hari ni be ka muso jenyona shetane be hadari abe farikala abe farikala fo duwawu de be fo o de kafo en ko de atola ire ko qur'ana kono wasarikuhum fil amwali wal awlad ako faruka ukanna fulola ika faruka ukaduna o da to ciden ko ako hari kan muso ni ba kafo nyogonya ni be na ma wakati mi ka fo bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibu shaytan ma rajaqtana ako ni fo kafo nyogonya minna ala yo lati ko kafo nyogonya kera denye ako shaytan to toro akanya na moya kono donc men ni ma bismillah fo hari kan muso je nyogonya be farika shaytan be hadari aw dola kelena aka fembela haraka dumuni fa idha saqatat al-lughmatu ahadukum naw dola kelen kan loma binna falyakhudha falyumitu ma kana biha min aja summa liyakulha na dola kelen be dumuni kan na kan loma binna yikan loma inta nugo min bala iko gwala ikadu wala yadaha li shaytan kana to shaytan yede parce que liya to droit mata kadu shaytan badu fa idha faraga na dola kelen talala dumuna فليلقى أصابعه إكبلون كل نيمو فإنه لا يدري في أي طعامه البركة بس يقدمني بركة بيرمي تادو ني حديث فنا مسلم يا أبو وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لئق أصابعه ثلاثة وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليميت عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت القصعة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم بركة رواه مسلم. وأن أنس رضي الله عنه قال سمنا كبوانا سمالك جي كبواما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أكل الطعام كوتشيدن تنكرنا يدمني دون لقي أصابعه ثلاثة أكبرون كوني سبا أبو نيمو parce تشيدن تنبدمني كني بلون كوني سبا إندي ناتلال دمني لا أبو نيمو وقال تشيدن كو إذا سقطت اللقمة أحدكم أقولنا دولا كلن كاللقمة بنا فليأخذها وليميت عنها الأجا وليأكلها أكو أمنا أتا نغم من باليكا بواليكا دو ولا يداها للشيطان كانتو شيطان يدي وأمرنا كيرنا أن مريا أن سنوتا القشئة من يدمني من أنكا ساني دمني من فنا دمني كوفي أنكا ساني وقال تيدنكو إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة أكو أكدمني بركة بيرمي أتادو ni hadisa مسلم hadisa يمبو وعن سعيد بن حارث رضي الله عنه أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال لا قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا فإذا نحن وجدناه لم يمكن لنا من مناديلا إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ رواه البخاري. وأن السعيد بن حارث رضي الله عنه قال سمع السعيد بن حارث ملكا كبوما أنه سأل جابر رضي الله عنه أن الوضوء مما مست النار كو أي جابر ينكا ni dumuni min tobira tasuma magara dumuni min nakka tobi o dumuni sugu dunin kofe saliji kura betawa ibe sagi ka saliji kaba faqala la ako ay قد كنا جمنا النبي صلى الله عليه وسلم لا نجيب مثل ذلك الطعام إلا قليلا ko ulu tumbe ciden tilela o dumuni sugu ulu to soro
ni wakati te o soro tun ka dugulu bolo c'est bon ka dumuni tobi daga la dumuni tobi le ka siga ka du ko o soro li tun ka dugulu bolo ci den tele la luka dumuni fancama tun ye tamaru ni feunde fa ija nahanu wajadnahu ni o dumuni sigu na an yo soro wakati min lamu yakunu lana manadil musaru tunte an bolo de illa akufana fo an tege faraw o de ye an ka musoray ñanu dumuni sigu du doro bolon ko ni nemunin ko fe an ben tege faraw de do si ñogona doron ka musoray o de aw sawaidana ubi an bolo kalaw an ka ewa bolo do si o de la wa aqdamina anan sen faraw muswara tun tan bolo de an ka muswaru tun ye munya an tege faraw an bolo kalaw an sen faraw bolon ko ne munun ko fe an ka bolon ko an ba an tege josi an bolon ko ni josi nunun de la o yasuru muswara tan bolo summa nusalli o ko fe an be salli wala natawadda ante salli jukurata dumuni tobile nanya du bolon ko ne muna muswara tun tan bolo de an ba josi ewa an tege faraw late doro ube an ba josi an bolo karaw ube an ba josi to josi an sen farala an be salli ante salli jukurata ni hadisa buhariya hadisa yimbo ni hadisa munu fulen ni ye u farale yogon ka kan nafa folo ka dumuni ke ni bolon ko ni sabay dumuni min be se ka du ni bolon ko ni sabay o de be yere majigi ira aba ira fana ko ne tofa bo aba ke sababu fana ni logoma make bele baye iyaye logoma ewa yimina a joran i gonon kono atemina de donc o de ya to ciden tumbe dumuni kani bolon kono sabaye mais dumuni min be se ka dunaye mais dumuni min te se ka duni bolon kono sabaye bolon kono hakke min be se ka tayboke ko men kamma no ni basuna nyono fulana akaka ni hada made ni telala dumuni na ika bolon koni kun nemu kani bolon koni kani ani dumuni ta kado tege ko ji kono tege ko judo be ni tarabo ube ni ya laje akorola be dumuni abe maloni fe ote adabu ye dumuni la de ni telala dumuni la ika bolon koni nemu folo kanu bolon koni ni dumuni ndo ji kono ko ibako ube ni ba joshi de musora de la kana dumuni musfara ke kaddu ewa e boron koni josi kaddu munu to ula annemu do folo annemu len ko fe ni ba ko de ba ko ako annemu do folo annemu len ko fe ni ba josi mo sara min ni ba josala ne kana ni dumuni josi kana ni dumuni ko parce que itta do kaddu muni baraka be mi an kan mo folo munun temene ni adabu fana tum krosi de mo bolo hari demiseni dumuni minala natila dro ba fo ni ko be bolon ko ko dro ba fa nemu kana ani dumuni do jikono ni ko silen tumbu bolo ewa ado ba fana munye akaka fana mina dumuni mina afana kasani bulo sewuni ko hari talabatal ilmi ko hari kalanden chamani kalankala chamani ra konni sunnatununa a chamani re bolo ka dumuni ke ki ka dumuni min sani ako hari munu nye karamo ni kalando nyerele ako ni sunna yere tununa an chama bolo ako ambe ala deli e wa faratu min yan surala ala ka ya fama kante makala me ako kalando ku jija kalanyine ne ku jija ukanni adabu nunu nyanyo na kalamawula uku fa ku chaya ku fu mo chela ku chaya kamugo kala wala mugo ka jogonu uye mugo fulu munun kan ku ka jogota yere munun ye kala nyini naw yere ni karamo yere ulu fulu kan ka min jogota ka mugo bila ni jogoka dumuni minan kasani ani dumuni kanato masaila nani na ayayira nan ni hada madibe dumuni kay kan dume wal logoma binna kana logoma intoy parce que ni be dumuni ke bismillah fura shaytan te dumuni ke ka fareka na abi koro yede ni kan logoma min binna imata abota ko dum kana ke sababu ni shaytan be balo ika dumuni la ni logoma min binna ata no min bala ika no go bala ika to anya fo chogomi mais ni aya soro nugo sugu de kara la uba nugura chogoya dola ube e nyugura la chogoya dola ibe sira niya dui kana fono sila nasara mabilita mustahabu do fen kanunende do masaila duruna
akanunendo dumuni min tobira sallijita dumuni min tobira re dagande kono iyo du ka salliji kofe akanunendo iki ka salliji kurakuraya me wajibitika akanunendo iki ka salliji kurakuraya me wajibitika folola atumbede dumuni na tobira de niya du ibe sagi ka salliji kade ode tumbe folola me ona na tuse kiren ka kolla bankera dumuni min niya du atobilen kofe salliji ma wajiba ika fonna diara yere ne ninye dumuni dobe ninye lewa nyame sogo okoni ni hada madenyo du salliji kofe koma sale sagi ka salliji ka yada bi majahu dola ko nyame sogo duni ko ati salliji ciya ne hadisa sahalin de bala wi kide min kare sallallahu alaihi wasallam نتودى من لحوم الإبل قال النعم حديث سالين أنا كيدي من كرا نانيا نيامي سغدو أنك سالجي تالين كوفي أنيا نيامي سغدو أنك ساغن كسالجي كوا كيدين كوفو قالوا نتودى من لحوم الغنم وأكل باسغدو بانونو سغنونو ulu tobilen ko tan saliji talen ko fi nanyo ulu do anka sagan ka saliji kawa anka saliji ta kiden ko insita akonna diaraye mana kaira otika wajibiye sogo to dumuni to tobilen ko fe na donna kasagi ka saliji ka wajibitika min ni ro ko be saga ka mustahabudo fen kan nendo ne nyame sogo koni na donna o nyame sogo kera binyede sawa akera nyame kende sawa akera nyame yoro na sabatira koni konni nyame sogo de akera sogo kene de duna sogo tobilen de ya du sogo njade ne ya do saliji talen kofe ika saliji kiyana sagaka ode kuma sale ci den karisa salinda ika saliji kiyana sagaka ni nyame sogo do donc numuni adabu ye ni imamu an-Nawawi na yuful dumuni adabula لسنين وهذه من الأعداد والحقيقة أن هذا الكتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله كتاب جامع نافع أقول أدب نفلن يني مامنا النووي أفو أقول حقيقة أقول من كتاب يريم مغنما ونسون جا فيني نووي يتقل من ذا كتابنا مغنما وكان نسون جا في أقول من كتاب يوي من كتاب يفين تامن فرنيون كفين منون نفلندو abekinya tigiya hadisainka ka kitabunka ka fusila wa mu'minu kan nisonja fe a kotto min danna hadewa kitabun na to imbe sabataka fihi asiya'un kaseeratu min masailil ilmi ako fenchaman de ba kono donin masalayula wa masailil adab fenchaman de ba kono adabu fanakan masalayula ako akaddo ikun soro kitabu werela naka kitabunte doni fuewa masailaw doga ka kitabu in kono adabu masailaw doga ka kitabu in kono akadogo ku soro kitabu werela na ka kitabu inte ambe ala deli ala kan nafanaye anyi munun do akuna ala kan nafanu innahu ala kulli shay'in qadir jazakallahu khairan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilayk ambina woni babun keme ani shegina باب كراهية أكل متكئا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن أبي جهيفة وهب ابن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكلوا متكئا رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما. بيت تنسوي هجريا باكله اني كمناني اني بيناني اني سبا شهر الجماد الاخر من هجرة سانكال ورونا بسوني وتاني ناني ناي ميلادي النصارى كجات بافلا اني مغاني فلا سانكال فلو بسوني وتاني ولون فلا ناي mbe bako je koroni goro fula masjidi salamu kono darasu be imamu Nawawi rahimahullah wa ka kitabu kono riyadu salihin bonda min kalana bonda temene o hadisa amaba babu la amr bil akl min janib al qashiyati wan nahyi an al akl min wastiha darasu wakati yansuro Abdullah ibn Busir ka hadisa kono وأن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قشعة يقال لها القراء كم من أندو تنبتشي دمبلو دمون منا وبافا مال القراء أنكو قراء كرموني جيما يحملها 4 رجال ناني دبن منينتا فلما أرهوا وسجدوا الدعاء وتيا بتلك القشيات تمامي ولا هو غتي سيرا ويا ولا حصلي درسو تمنين كمانني ولا حصلي دكا وغتي ينصر ودكا تمامي ولا حصلي وتيا بتلك القشيات إني أمنا إننا يعني وقد سوردا فيها وياسر يبورني سوغوتيغي كاكالا سوردا يدي ني سوغوديلا كبورو تيغي كافراكا سوردا نيندي ويه سوغو بمينون كونو يبورو تيغي كاكالا فالتفو عليها وبيننا كلامني منينا ونانا كوكوني منينا فلما كسروا تمام الجماعة شايرا وشايرا وقتني جس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيدين يان ينجري أقوم بلوكا فقال أعرابي برسمه دوكو ما هذه جلسة أقول شيدي نيسي تشوفو فنايا جمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم لك النبي نمانكو كسني نيما بكا إن الله جالني أبدا كريما أكو على ينكي جون دي كيم بنيا ولم يجلني جبارا عنيدا على من نكي يرسغو كلاي أمانكي كنغلي أمانكي يرسغو كلا من نكي كنغلي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى تشيدن كوكسين نيما باكا كلوا من حوليها أقوى يدمني كنم منا كير فلايني أي يدمني كنم منا كير فلايني وداء جروتها يبارك فيها أقوم منا يسامفلا أتشمانشي أيوتوي بركة بيدو على ni hadisa Abu Dawud ay hadisa imbo hadisanya hadisa sahalay jirwa takure munye minan samfela ni hadisa yemmi nyirana balili kera na be dumuni minan ka be dumuni keni minan kere felawde akana dumuni ta minan samfe chamanchela na ye dumuni ta minan chamanchela o be dumuni barika bode fide nyode fo sallallahu alaihi wasallam akwa be dumuni barika foshi kabwala me don ko ya yira aw be dumuni min kakado ni dumuni yen noni ya chamande kalite kelente dumuni noni ya chamande be minan kelen kono e mako bala kaminta o be sanfede adagarai kata sanfe bashitala ni dumuni yen noni ya chamande ba kono
emma ko be minna kadu o te kerefela minan kerefela wala o be minan sanfede a dagarai ki ka bolo sama kata minan sanfe kota kodu wala komen ka dumuni cogo be cogo min ka koro nu be sogo ke minan chamance de la abake ka dumuni ke me sogo be minan chamance de la eki bolo sama kata sogo ta minan chamance la kodu basi tola wote do ciden ka balili kono ciden ka hadisa wure koso kana yatatabbu dubaa yaltaqituha min safahati kulluha wad-dubaa wal qara'u ciden tun kera na lebe dumuni ke je tun kadi ciden ni je ko ni be dumuni la je be dumuni fammi ciden ba nyine ka bolo sama no fe ka tade ka du wotun kadi ciden aba bolo tugu je no fe na be minan yoro aba takadu donc ba yedde lata ninde la ka fo na be dumuni ke dumuni ni nyenoni a chamanye e ba fe ka min takadu ate dumuni perfela be chamanche le bashi tala ika takadu ube sogo be dumuni chamanche la bashi tika kota kodu ni nyen hadisa nafawe hadisa nya ira nafana kire sallallahu alaihi wasallam na be dumuni ke aben nyongira kumbele udeka ube sigi chogore be obena fo aboke imma kan nyongiri ka akumbele da duguma kan nyongiri akumbele ka ube sigi chogore be kiden tumbo sigi chogo fulade ke na be dumuni ke kiden ko alete dumuni ke muttakia ko obena nyefe ko alete nongoma ka dumuni ke kiden be dumuni ke sigi chogo de la sigi chogo ni pese ka sigi ka fere wala nyini yemunye parce que ni sigira ka fere be dumuni chamandu kiden fana tun ta fe ka dumuni chamandu wakati be ka konofa parce que konofa li fule wakati be ka dumuni ke ki konofa tew don ke ba ko ni sigi chogo min fule ni nye ka sigi kanye dumuni minan ka tinyali fula bala afolo obeke sababu ibe dumuni ka ki konofa bo min bena nyife ka dumuni ke ki nongoma abeke sababu ni jengelendo dumuni ta kasira soro ka tile doktoro ya yira ako sarabutin ko doktoro do ya yira obe bana yire lase mugoma wodi ato jide sallallahu alaihi wasallam ako hada madin man minan sifa min ka jugu ka tebe kunuka nimba fu be fu ninde ma ko tibbin nabawi ko cide nyire ka furakelili obena nyefe bondala nyefe obena nyefe tibbin nabawi cide nyire ka furahu do de furakeli chogo do de fulen nye ni ba fe ka to kene yala kana to ki konofa wakati be konofa tew a kofela tena ni heray koy abena ni banawde donc hadam maden ka kono to hakere la ciden ko hadam maden mamminan sifa min ka juguni kono akon ni tenya ni ba fe ka dumunike akoy ki ka kono tila sabade tila do dumunika do o kono tila do iko to yoro do iko to jimi yoro iko fana to iko ke fulanay sabanay kan ni na kili yoro to ni hadam maden be dumunike ciden ko ki kono tila ni sabade la dumunika do yoro dola miji ka do yoro do ka to ni na kiliye sallallahu alaihi wasallam bashi tala wakati dola mo be se ka dumuni ke ki konofa an ko kana kele wakati konofa lendo parce que wakati ni konofa lendo ni nyerebe dumuni mer ni mina ni nyerebe dumuni nyelema Allah ba wakati be nabe barala abena ni banade abena ni ka jode donc wiki janto ola wodi ato chide nyafo nini mo ko nini madumuni ke kin kono fa ko bi mina de no sunu ko ika kono to hakela ke ni ko yimina e dumuni mi soro tuguna duke ni kono de kana to ka fatto dumuni ke ka doni du ni ko yimina fana ni dumuni mi soro doni du ala ni wakati be kono fatto balili kera odeka ni wakati be se kono fade uyo de lake munye ko dondo la ni nono do nana den ni na cire ne nono to da bi huratama abin hurata ya mi kasa ga kira ko cire ko isiru abin hurata mina akwa abadi cire ma cire ko isiru
Abu Hurairah minna tuna kabo akaw nabi cide ma cide ko isrim Abu Hurairah kwa do nyorote tuguni nkono de fara do nyorode tala tuguni o don ko ko ni hadisa koso wakati do wakati be se ka domne ke ki kono fatto me kana kede wakati be e kono faleno akofela benani banaye mogoma wode ya to ciden tumbe ni sigi chogo ke pura kana sigi ka fere na be dumuni chamandu o ko fe bonda min tugulem bala babu karahiyatul akil muttaqi'a akonendo ikana nongoma mana akera ikini boloye kan ikini bolo nongo kikoni bolo da kadda ikini bolo ka ube kadda inuma bolo kan nongoma ye ninde akera iya ke kini bolo de ka akera iya ke numa bolo de ka ko balili kera ola حدثنا عن أبي جهيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ko ala ka cidan ko kisini nema baka la akul mutakki'a ko cidan ko alete dumuni ke annango male ko doye mutakki'a inkemunye minye qattabi ako arada allan yaquda ala wati والوسائد كفيان من يريد الإكثار من الطعام كل نيني يدي كو تشيدن كو عليته سيغي متكا كورموني كو اتي سيغي اوا سيغلاندكا كو علي نا لبي دومن كا تي سيغلانكا مثال ka kunkoro donna do bila tiden koro ube ka ewa dila do ni koro tale no ka bila tiden koro ka siga ka dumuni ke ko tiden ko le to de ke ko pasigo yede ki sigi kanye konni yo ke be dumuni chamun de du ne ni ye qatabi tana ulu ye muttaqiya in tawsiri sarahu tugure la minni aleta te kelenye ko araytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisa muaqqiya yaqulu wa ya hadisa wurele ulu ye hadisa in tawsir muttaqiya sarahu munne nongo mali wore sahalendo ya kan nongo ma ka dumuni ke ciden ko aleto ke sallallahu alaihi wasallam قال الحطابي متكئ هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته قال وأراد أنه لا يقعد على وطاء والوساعد كالفيل من يريد الإكثار من الطعام بل يقعد مستوفزا لا مستوطعا ويأكل البلغة هذا الطعام الخطابي وأشار غيره إلى أن المتكئ هو مائل على جنبه والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا رواه مسلم. متكئا قطابية تفسير أسره كيسي فيندوكا كدومونيكي مي أقو مغويروية متكئا سره كوهو المائل على جنبه كجنين إكريكا ودو يا سره دي دونكو سره دي كاكينيا ka jenge kere ka dumuni ke ni mogo be dumuni ke dumuni cogo u be tila ka taa tila yoroma fula sigi sogo ni b'a fɛ ka dumuni ke ka sigi cogo u be tila ka taa tila yoroma fula qismu minhu hiyo anhu wa laysa min hadith nabi sallallahu alaihi wasallam sigi cogo do be balili kere wala o te ciiden ka kanda sirai kisini nema baka wa huwa an ya'kul الإنسان متكئا إما على يد اليمنى أو على يد اليسرى شبيتو جمان بالي نتيرن كاندا شراكي كي نونغوما كدومونيكي أكيرا ين نونغوما لينكي كي نمبولو ديكا وبي ين نونغوما لينكي نمانغولو ديكا إن نونغوما لين كدومونيكي نيني شبيتو ميني نيني دومونيكو ميني تيرن كاندا شراكي نيني أيام بالي نينا
وذلك لأن الاتكاء يدل على قرطسة وكبرياء وهذا معنى نفسي ni sigi cogo min fule kan nongoma ka dumuni ke abe munyira yere korta ni yere bonya odi ya to cida yere ya fo hadisala ko ala maleke yere sago kelai ala ma yere ke kan nagele kan nongoma ka dumuni ke abe yere korta de yira ani yere bonya o sigi cogo tebbe ولأنه إذا أكل متكئا يتضرر حيث يكون مجرى الطعام متمايلا ليس مستقيما فلا يكون على تبعيته هذا ما دنيا دونك إنهم مالي يجنجنين دو يبصر دموني بقولي كتسرى من في أجنجنين دو أتلالين تي بو على تبيا أتلالين تي أتلالين تي أتشغلا وبسك كسبب كتورا لا سهاد مدما فربما حصل في مجرى الطعام أضرارا من ذلك وبسك كسبب دمني ببولني يرو من كتابة تورا لا سما نيمنغو مارا دمني بتمني سرا من يجنين دبتو أتللنتي أتشغلا وبك دمني تاتو بسك كسبب أبي تورا لا سما ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جهيفة عبد الله بن وهب السوري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا من دكو سانت من حديثا منا عبد الله بن جهيفة كحديثا تشيدن قالتين نغما كدمونيك يعني ليس من حديث أن آكل متكئا لا يني من يتشيدن قالت عليك كندا سرالا akan nungoma ka dumuni ke sababu fula koso sababu anyufo sababu fulo sababu manawi yakunu bin nafsi huwa al-kibriya sababu nyimana ye oben nindeka yere bonya nungoma ka dumuni ke abe mun wele kana hada mademma ani abe min yirai ka kola yere bonya sababu fulana wa sababu hishi ويري سبب مني وبكنك يتعلق بالبدن وبدل فريقولو دلا وهو الضرر الذي ينتج عن الأكل على هذا الوجه ويري نمو من يدمنك نلا حلالا أبي تورا نلا شيما يكفر كولو يرلا أبيك سبب كاناني بناي نفامورا munye chigi sogo folo ninte chilen ka kanda sira ye mo balini na kin nongo maka dumunike abe yere bonya hada maden ka yere bonya na yere korta da yera kele fulana amani hada maden yere farkoroma amani hada maden yere farkoro yere kene ya sirala to membalmo ibe mo do soro kan nongo matere ube nongo made do be logoma tige kadu da kono ka sogo tige kadu da kono kulu ye mago ni sewu ye umo be ni be dumunike fu be ngoma de do be sogo tige kadu adda kono abadu ube do be dumuni e wa logoma tige kadu adda kono annongo male abe dumunike bo nununde fule ko ma baw nununde fule jamana kono a chamo ko waliju ko sewu ka soro nuru ka kuma wulaje anu ka kewala sini cilen ka tasira ta yugonda mo be sika ke ma ban wali je chogodi eka kewale ne ka kuma be cilen soso ban brusemin ko ako ba fu mo chama mako wali ju ako niya ka ko laje ala jugu yere de do ako mo chama ba fu wali ju de ne niya ka fota una ka ketal laje chogo si atese ka kala ka woli jo abeke ala ka jugude mo mi ebe sigi ebe nongoma dumuni be tige kado edda kono hari edda ji beta mo be sujuri be esiglenye mo be kulunkulu kado e koro mo be nyingiri ebe sika kala ka woli jo chogodi nin kala hala min fure ninya ala ka jugude fa nin pa nin ni ala yere ka hakkude bosala kafara alaka aka hakewula wata suka kalaka walijoye waye alaka juhude wo kanin famu da
mo chaman bi fudu ko ka ko shegu ni maba ni ya ka fota na ka keta wulaje ibasoro ala jugu yeredo ala ka wodi jute ala kan kisi kantanga ewa ni sigi chogo min fulenne ni kin nongoma ibe dumuni ke ube nongoma le dumuni be tige ka do ida ni ya ye mugo boro ado ko aye tiden ka kanda sira do bilaw yorola o ko fa ko wani ana sharadi Allahu anhu hadisa min ana simalaka je ka bama qala raitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan munqadiyan ya'kulu tamura rawahu muslim ko alaye tiden ye asigilendo munqadiya yumunye ni hada madin sigira kisien fulajo yisigile shen fulajo leno uba fo ninde ma munqadiya yala ni mugo sigira ni sigi chogola isigira ka ferewa ima fere sigila ke sika dumuni chamandu parce que ni sigi chogo mo te se ka me ala aywa addegulendo fana donc anko sigi chogo fulame kelem balilendo kelem ye sunnaye ni sigi chogo ka sigi aywa isigilanka ki sen fula sigi jo kide ni o sigi chogo ke ka tamarudu sallallahu alaihi wasallam bonni sigi chogo min fana ne mo te sigi ka fere bonni ma sigi ka fere fana ite dumuni chamandu obeke sababu ite dumuni chamandu la nyini ni mbonda la ni hadisa fula min fula ni nye hadisa dun ni sigi chogo do fo chiden ka kanda sirata yebbalilika makanungo maka dumuni ke hadisa fula na ye sigi chogo do fo wo ye chiden ka tasira chiden tumbo sigi chogo ke ka dumuni ke ninye ka sigi ki sen fula jo dumuni bi korobe dumuni ke chiden yo sigi chogo ke parce que nous mo mi sigira ni sigi chogo la ima sigi kanya abeke sababu ite dumuni chamandu parce que dumuni chamandu ka kono fa abena ni banade hada madema باب الاستحباب الأكل بثلاثة أصابع واستحباب لائق الأصابع وكراهة مسحها قبل لائقها واستحباب لائق القصعة وأخذ اللقمة التي سقط منه وأكلها وجواز مسحها بعد اللائقة بساعد والقدور وغيرها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها متفق عليه. باب استحباب الأكل بثلاث أصابع ni nye bonda minya kanu nendo ni be dumune ke ka dumune ke ni bolon ko ni saba o bena perpella tige ni bolon ko ni saba ali ibhami wasababu wal wusta akam nendo ni be dumune ke ka dumune ke ni bolon ko ni saba ni wastihbabu laqil asabi wa karahati masuha qabla laqiha ani ni bonda bina kuma akanu nendo iki ka bolon kolun ne ni ye dumuni ke banna dumuni banna ibe bolon kolun ne folo san nemu ibe bolon kolun nemu sani iku joshi sani iku doshi sarabeti la saw iyere farkolo da saw sani iku u joshi ibu nemu ibolon kolun wastihbabu laghin qasi'a laghin qasi'a ani kam minan fana ko unemuwa kasani dumuni minan fana akasani wa akhdhu al-luqmata allati tasqutu minhu wa akluha ani adumuni to ni logoma min binna ika takadu ikana to bena preferlati wa jawadu masnuha ba'da al-laqi bi sa'id wal qadami wa ghayriha ani adagara ika bulon ko ni ka dumuni ko fe iku joshi ibolo kawna ubi ku jesu shen farala ubi fari nuna nyogona ifari koro tola iku joshi ala
nin bonda bina kuma nin fendamado de ka folo ka dumuni ke ka akanunin do wajibu ni fardaw tere akanunin do ka dumuni ke ni bulon kono sabaye fulana akanunin do iki ka bulon kono nemu sabana kaminan ako kasenia kasani kaminan sani annani na ni logoma do binna iki ka logoma intakadu abena preprela tige hadisala aduruna ika bolon koni nemuni kofe ika joshi abe daga ika joshi ewa iboro karawala ube senfara wani ibn abbas radiyallahu anhuma karisan abdullah ibn abbas malaka je kabu fula bima qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'ama ko alaka cidin ko kisini nema baka na dola kelenye dumuni du fala yamsahi asabi'ahu hatta yalqaha حتى يلقاها أو يلقاها متفق عليه